بینەرانی خۆشەویستی ئاریەن تیڤ سڵاو و ڕێستان پێشکەش دەکەین لە ریزە بەرنامە تایبەتەکانی ئاریەن تیڤەوە سەبارەت بە ڕەوشی نوێ ڕەوشی ئاڵۆز پێکدادان سەر لە نوێ دیزاینکردنەوەی هەرێمی ڕۆژهەڵاتی ناوین شەڕی ناوبینی ئیسرائیل و ئێران هەروەها ئەو ڕەوشە نوێیەی کە لە دوای دەستێوەردانەکانی 7 ئۆکتۆبری 2023 لە ڕۆژهەڵاتی ناوینەوە هاتووەتە ئاراوە لە خزمەتتانداین ئەمڕۆژ لەم بەرنامە تایبەتەدا ئەم مژارە لەگەڵ نووسەر و ڕۆژنامەوان ئامەد دیجلە شیرۆڤە و گفتوگۆ دەکەین. ئەمەد دیجلە ڕۆژنامەنووسی کوردە کە 20 ساڵ زیاترە 25 ساڵە لە تەلەڤیزیۆنە کوردیەکانی مەدیا ڕۆژ هەروەها لە ستێرک تیڤی و لە ئاژانسە جۆرەجۆرەکانی کوردی ڕۆژنامەوانەتی دەکات و هەروەها کتێبێک تایبەتی سەبارەت بە پرۆسەی چارەسەری پرسی کورد بە ناوی چاوپێکەوتنەکانی تورکیە و پەکەکە ئامادە و بڵاو کردوێتەوە و بۆ خۆی شارەزای سیاسەت و گۆڕانکاری و ڕۆژەوی سیاسی لە کوردستان و ڕۆژهەڵاتی ناوینە و ئەم مژارە بە بەرفراوانی لەگەڵ بەڕێزیان گفتوگۆ دەکەین. ئەمە دیجلە گەردەنگێمە دەبیستن سڵاو و ڕێژوەرە. سڵاو و ڕێزدان باش. بەریاک و ئەم گفتوگۆیە خۆ سەبارەت بە ڕەوشان نۆ لە ڕۆژهەڵاتە ناوین دەست پێ بکەین هەواڵامەت ئیرۆ ڕۆژێکی دیرۆکیەش بۆی مەگەلێ کورد 100 ساڵ بەریانەها شێخ سەعیدی پیران وەڤاڵەوی لە ئامەد هات داروەکرێن حتانەها جەنازەیەوی شوێنە دەفنکردناوی نایەزانین دەوڵەتە دایکەری تورکیە و ئەو وەنداکردنێ جەنازەیە چالاکوانên سیاسی گەلێ کورد ڕۆژە ئیرۆژی دەوام دەکە هەروەکو دوو مەهبەریانەها و چەوە حەمید حوسەین نژاد حەیدەریان لە عالیە ڕژیمە ئیرانێ هات دارڤەکردن و جەنازەیەوی هاتیە ڕەڤاندن و جێیەکی نادیاردا هاتیە بەشارتن. سەبارەت بەوی ڕۆژە دیرۆکی و دارڤەکردنێ شێخ سەعید و دارڤەکردنی سیاسی لە کوردستان دەستپێکێ دخوازم بیر و بۆچوونێوە وەربگرین و بۆچوونێوە سەبارەت بەوی ڕۆژی دیرۆکی لە کوردستانی چەوایە. بله جایکتش بو و هەموو تەماشەوان سلااو و ڕێز دەم باش وەکەتاژی باس کرد شوان شێخ سەعید و چلو نه هەڤاڵێوی 29 حەزیرانە ساڵ 1925 لە ئامەدێ هاتن دارڤەکردن و بەسەرڕا 100 ساڵ دەرباز بوو تام ئیرۆ بوو 100 ساڵ و ev darvekirin destpêka darvekirinê Komara Tirkiyeyê li ser siyasetmedar û pêşengê gelê Kurd bûn piştî ku Şêx Saîd û hevalê hatin darvekirin êdî siyaseta înkar û îmhayê siyaseta qirkirina Kurdan a dewleta Tirk mirov dikarî bêje hat destpêkirin ji xwe سەرهەڵدان و بەرخەدانا شێخ سەعید و هەڤاڵێوی jî li dijî vê siyaseta qirkirinê û hatin darvekirin û di şexsê wan da bi darvekirina wan da xwestin gelê Kurd hemî darve bikin qir bikin yani ew benêk avêtin qirika wan avêtin qirika gelê Kurd lê 100 sal li ser derbas bûye û em dibînin ku di encama berxwedanên pir dûr û dirêj keda bi dehan salan îro gelê Kurd êdî hebûna xwe daye qebûlkirin daye ispatkirin û derketî bi awayekî zana bi rêxistinkerî xwedî siyaset û stratejî xwedî hêz e li ser dîrokê ye li hemberî dîrokê ye û Şêx Saîd û hevalê wî bibîrtînin û tekoşîna wan êdî digîjînin asteka din. Bêguman ne tenê Şêx Saîd û hevalê piştî Şêx Saîd û hevalê wî Seyid Rıza dîsa li Agiriyê li Zîlan geliyê Zîlan hetanî Masûm Korkmaz bi dehan siyasetmedar fermandar û pêşengên gelê Kurd ji aliyê dewleta Tirk ve dema ku hatine qetilkirin ya jî hatine darvekirin cenazê wan veşartine ev siyasetek dagirkeriyê ye heman tişt dewleta Îranê jî kiriye rejima Îranê jî kiriye rejima dewleta Tirk jî kiriye Sûriyê jî kiriye Iraqê jî kiriye ev karakterekî rejimên qirkerin karakterekî rejimên dagirkerin lê van tiştan gelê Kurd paş ve nexist û îro ya mihîm ew e ku gelê Kurd xwedî hafizayeke bîranîneke raburdiyeke xwedî dîrokeke xwedî hêzeka siyasî û leşkerî civakî ye û li hemberî van dagirkera berxwedide û tiştek em dibînin ê ku wiha kirin hêzên dagirker têk diçin gelê Kurd jî her bidiçe bi ser dikevin.
هەواڵ ئەمە ئەم وەرن سەر مجارە خۆی بەرنمەیە خۆ کو ئالۆزیان لە ڕۆژهاڵاتە ناوینە شەڕێ دناوبەرێ ئیسرائیل و ئیران ئەف ڕەوشێ نوک و لە هەرێمە مارێمە ڕۆژهاڵاتە ناوین پێشکەتیە و بێگومان کوردستانجی کو دلێ ڕۆژهاڵاتە ناویندایە تاسییر لەوان گۆڕانکاری ئالۆزی شەڕ پێکدادان ژنوڤە دیزانکردنی هەرێمێ باواکی ڕاستڕاست وەردەگرێ نام دەزانین ڕۆژە سێزدەیە حوزەیرانی هەتا 25 حوزەیرانێ بماوەی 12 ڕۆژە دناوبەرێ ئیسرائیل و ئیران شەڕێکی ڕاستەڕاست پشتی بساڵان شەڕێن نیابەتی و پرۆکسیەن کولامبەری هەفتوو دەکرێن پێک هات ونها ئاگربەستێکی عادی ڕاکەیاندن گەلەوە وێ ئاگربەستێ تێوێ واتایەک و شەڕێ دناوبەرێ ئیسرائیل و ئیرانێدا قەدیایە يعني ورخية عقل بس ناي واتها اف شرط قضية جبرك برسكريكين سدمين اساسي اتنابرا وان حردو دولة عندا نهاتنا چاره سركرنكم مرو بيجي شرط قضية جالك هسشي نلبنديبون يعني مساهمة بزوتر عقل بس تكبر إعلان كرن لي ورخية حسب جدا هنن جبرك بشتي عقل بس هم رايدر إسرائيلي قوتن هم رايدر أمريكي قوتن وهمشي رايدر إيراني دبجن هركز دبجه ام بس حرکت ما زافرك بداس خصله ام دبینیم که هر دو عالیه چی زرار دیتن زرار مزن دیتن تایبت عالیه رژیم ایران زرار پر مزن دیتن جالی آبوری لشکری استخباری و هن تأسیس و جهه واروان قاریزما وان هروها عالیه اسرائیل جی زرار دیتن سیویل هاتن کشتن و دیمنن که ملت دخت کبین اما پانیکه هروها ایماجا وان دیگه آوانجی زرار دیتن تشتاک وحد فهم کردن اوه که دنوا 12 روزه ده هر دو عالیجی جبو شرکی گران دوی قناخیده نآمده بود یعنی هنکی وقت تستک کردن اجبار به نآمده بود همبری هفت تستک کردن تایبت اسرائیل دادست فکرن یعنی ورقیه که هنکی تست ده فهم بود کی جان آلی خودی چه قابلیته چه هزه و به داخل امریکا به اینسیاتیف ترامپ تایبت آگربستک نهاد ایران کردنش و ایران آمده بود با آگربستک و هاش برای ایران دکتر امریش نکن لدیجی ما ایریش بکاتی اگر که ایریش برای سگرانده آگربست را آمده نه یعنی جبو وان باشتر بود با که وقت قازنش بکنش با اسرائیلی جبو که هنگی دم قازنش بکه و هنگی ایماجا خواهان نتوی سر راست بکه و هاش با که هنگی زیاده تر ادی ری بازن دم ببینه وانا جی آگربست قبول کردن نه مرود کرده بشه آگربست نه روستان شره لی جبو آسته کنو جبو پیواجوه کنو آل تکوشینه نافبره وان هر دو دولت انده نافبره که لی اف نافبره ویچ قصد بدومه ویچ قصد اف ری بازن شر وان دولت چه قصد برنگ بهرتن اوی دیسا وقت بره راست ریشه بکن اندیرک ریشه هر دو بکن اولا وقت خواهی بر خویه یک پیچک دشبه شر کنده به سال 1990 دمک صدام جکویتی درخستن و پشتیوی 13 ساله لسر دستهلاتداری هشتن اما به هستشتن و پاشه مرحله دویمی پیکانی ورخویه که کمبری ایران جی پلانه کی وسا هیل یعنی امن کارم بیشین که 13 ساله دن بسکن و دیسا همان تشتکی بکن لی امن کارم بیشین که اسرائیل و ایران لروجهات ناوین اف مناقشه اف تکوشین اف شرط نبرابان دا ای بدو مجبر که مجار نتنه ایران و چک ایرانی و رژیم ایرانی مجار دیزاین کرنا هریمه و دما که ایران جی جنوب نه دیزاین کرن اف دیزاین کرنا هریم روجلات ناوین آنو بک نه جبر و ستمه اف مجار از بجم دم پشت اوی با اوی اندن بری باز دن بدومه اولا مدوه دناوا خافنه خود آماجه به دیزاین روشهات ناوین کرد هم دیزاین دنجا ما استاتویا کو پشتی سایکس بی کوشر جیانی یکم لروشهات ناوین هاتی بود دامزراندن وان دولت نتوین کو امن هاد روشهات ناوین دادناسین هاتن چیکرین و برهم وینه بتایبتی جی دناوا 20-25 سال بوریده بتایبتی 20 سال بوریده سه کوچکه یا سه آلیه سرکی یک و دخواستن هگمونی خود روجهات ناوین سردست بکن یک ایران بو یک ترکیه و یک آهری کو هاولتی داین یعنی دخوازه
که هگمونیا خود روش نوی روشلات ناوی دا به دیزاین کردن و دستیوردان سردست بکه اسرائیل. جبوی که هم هنگی اف دیزاین نو باشر فهم بکین دخوازم هنگی بتایبتی روش هر سی هزین که دخوازن دسر روشلات ناوی هگمونیا خود سردست بخن هنگی بکرتی به شیرفه بکی جبوی ما انها اف هزا خودی نزیکاتی که چوانن چوا دخوازن به هفدور یعنی دخوازن تشکی چوا لروجات ناوین چیه ببه پیک دادن وان به هفرا چوا دناوت یکلیکی چوا و آلوزی و شرکی چوا نه به هفرا. بله یعنی یا راستی هزین روجاوای یعنی امریکا بریتانیا اروپا و اسرائیل مرود کرد به جهیزه که دولت که بچوک آلوه هرمه که وقت یعنی وقت نونرتیا وان هزین هگمون نافنتوی دکه یعنی اسرائیل بسر ویانا کل بشت اسرائیل امریکا هیا و روجلات ناوین که چواد خواستن یک روجلات ناوین وسط خواستن که روجلات ناوین آنودا تهزه که جبو دولت اسرائیل جبو کل جهود نبی تهدید. بتایبەت ژبەر vê sedemê Îranê hedef dikin ji ber ku Îran dibêje em ê İsraîlê tune bikin em ê Yahudiya tune bikin em ê wan têk bibin Îran jî wî tiştî dibêje niha di fokusa gelê cihûda tiştek wiha heye dewleta İsraîl da ewana dibêjin piştî 10,000 zêdetirî 10,000 sal cara ewile ku sala 1940 niha da yani beriya heftê sala heftê 5 heftê 6 sala li rojhilata navîn bûn xwedî statûyek bû xwedî dewletek bû xwedî ciyekî û vî ciyê xwe vê mala xwe vê welat vê dewleta xwe her ku dişê firehtir dikin axa xwe firehtir dikin îro ketine beşek ji axa Sûriyê jî û carek din naxwazin ku êdî cihû ne îro ne 10 sale din ne 20 sale din ne 100 sale din rojhilata navîn werin tinekirin û rastî êrişekî pêk werin ji ber vê sedemê paradigmayek xwe çêkirine stratejiyek xwe çêkirine ku her kî rojhilata navîn ji bo wan asteng ve gef ve tehdit be ji bo îro ji bo sibê roj dixwazin wana tune bikin evana ne şîrovene evana axaftinên Netanyahu din ê ku dema piştî êrişa heftê cotmeyê 2023 li ser kursiyê netewê yekbûyî kir axaftinek wisa kir axaftinek pir dîrokî bû yani manîfesto bû ji bo İsraîlê û van tişte eşkere got rojhilata navîn kî ku me tehdît bike kî li dijî me ve em ê wan tune bikin Amerîka jî destek dide wan Avrupa jî destek dide wan Brîtanya jî destek dide wan ji ber vê sedemê İran û hêzên Îranê re girêdayî hin hêzên din ên biçûkê li rojhilata navîn niha di hedefa wan de ne rojhilata navîn a wisa dixwazin ku destpêkê ewlehiya İsraîlê hebe û peymanê İbrahîmî jî ji perçeyekî vê konseptê ne û İsraîl dixwaze bi Ereb re bi xelkê Ereb jî li hev were manwek dijmin nebîne ji ber vê sedemê welateke endavê Erebistana Suûdî bi İmarat bi Kuveyt bi Ürdünê re ji xwe van bi Misrê re van peymana îmze dikin ê ku îmze nekin jî îmze bikin heta dixwazin bi Sûriyê re jî îmze bikin yani bi vî awayî cihû Ereb gelên dinê rojhilata navîn bi hev rabin lê ti kes li ser cihûya tehdît nebe û dema ku vîya kirin jî yani aliyê aborî da dîsa aliyê dîplomatîk leşkerî ewlehiyê da jî İsraîl û welatên kendavê bi taybet û dîsa li piştvan Amerîka li vê derê herêmê dîzayn bikin her tişt bin kontrola wan da her rêvere yani rêya ticaretê koridorên enerjiyê ji Hindistan hetanî bara spî hetanî Avrupayê gaz petrol û ticareta teknîkê ji bo dema pêş yani bi her awayî dixwazin bibin dominantên rojhilata navîn ev ji tê manê ku herî dibe êdî ne di kontrola hêzên berê ê statûko Parêz weke Îran weke Tirkiye weke hêzên din di kontrola wan da vê şerê ku hey jî neke evet çerçoveyek fire de eger mirov lê binêre statûkaya berê dixwazin denîn aliyekî statûkaya nû jî dibin kontrola Erebistana Suûdî İsraîl yani bin kontrola İsraîl li gel İsraîl jî Erebistana Suûdî û Bahreyn İmarat yani ev welatê kendavê ê biçûk û piştwan jî bêguman Amerîka hebe niha dixwazin îca Tirkiye û İran taybet li dervê vê mekanîzman e ewana perçeyekî statûkaya berê ne Tirkiye niha hêdî yani dixwaze hem ê berê devam bike hem dixwaze bir perçeyek tiştek nû lê ji ber mesela Kurd û Kurdistanê dest û lingê wan tê girîdan nikarin tiştekî bikin İran jî di hedefê de ye rasterast ji ber vê sedemê
ev qonak biçe kedere hiç ne diyara le tiştak diyara ev ki statükoya beri mikare berdamam bike anu jî ev çıkaz bi cibi çıkaz vakti da cibi ve ev yaji dibim bir sakine bibine yani tiştak nu ev her şey bi ev beri berdamam nake le ev çava çebe ev ya hiç ne diyara ev jî hine ki tekuşina gelan bi tekuşina gelin heremi ancak para diyar kirin yani kes derbada kuvveri u tiştekî baş bîne nemkine erê tamam statûko şikandan tiştek baş e lê dişûnavê statûkê de ew ê statûyeke çawa çêbe ev jî pirsek divê mirov ji xwe jî bike niha hinekî tekoşîna gelê Kurd tekoşîna kesên ku bi Kurdara mildane hevdû tekoşîn dikin jî ji bo vî tiştiye yani ji bo ku erê ne statûkoya kevin ne hegemonya navnetewî xelkên van herêmê ve herimi xalqê van welatan van qedera xwe diyar bikin û bi hev re azad bijin. ji xwe em ê bi taybetî li ser wî mijarê berbedawiyê bernameyê û bi taybetî jî doxa gelê ku ji ber ku ev rewişên û rastrast gelê me li hemî beşê Kurdistanê me westam Kurdistanê tevahî alaqedar dike em ê pirsê me hebe di derbarê vê mijarê de heval Ahmed bez bi taybetî şerê 12 rojên di navberê İsraîl û Îranê de rewşa nû ya pêgeyê nû a Îran di rojhilata navîn de piştî vê şerê hûn çawa pênase dikin û heldesengênin. Yani İran gelek tişbûn dakir heval şivan tu jî baştir dizanî ji ber ku Îranê hetanî niha çi bikir Îranê hemû ev foksal ser xwe ev plan û projê li ser xwe li ku nihayê dî gihîşt nava Îranê demek e li derva îdare dikir yani li Lubnanê li Sûriyê li Yemenê li Iraqê konseptekê Îranê hebû ku ji xwe re xwast yani herêmê li hegemonyayekî çêkê hêzên xwe proxy çêkê yani wekîl çêkê grûpên girêdayê xwe çêkê û nakokiyê li welatan destê xwe têxe nav wan nakokiya biriya îstixbaratê bi perew bi leşkeran li wan de re yani koma girêdê xwe weke Filîstîn yani weke Hamas weke Hizbullah li Lubnanê dema Sûrî de bi Esad re têkiliya wan hebû li Iraqê niha hêzê wan hene her wiha li Yemenê niha em dibînin ku Îran li van de re derbê mezin xwar bêguman Îran dewletek biçûk nîne welatekî girîng e xwedî rolek pir girîng e yani em binerin Îran ji Xorasanê hetanî Zagrosa dîsa ji Hazarê hetanî benda Hormuzê welatekî pir li devereke jeostratejîk e yani deriyê Qafqasyê deriyê Rojhilata Navîn e deriyê Bahrayê de erê ji ber vê sedemê ciyê ku Îran lê yani ne ciyekî normal Rojhilata Navîn dema em lê dinêrin tu dewletek tu welatekî ew xas di nuqteyekî li mintiqeyê girîng nîne yani tiştek li Îranê qewmin li ser Asya li Rojava û heta Orta Asyaya navîn jî tesîr dike li ser Qafqasyê tesîr dike li ser yani eger em Tirkiye jî perçeyekî ji qitaya Ewropayê bînin li ser wir jî tesîr dike ji ber vê sedemê riya ticaretê riya bazirganiyê petrol û gazê û bendava Hormuzê gelek faktor hene lê Îran hêza xwe yani dest û lingê xwe derve van di sê salê dawî de gelek winda kir lê di vî şerê 12 sala de 12 roja de ji me dît ku Îran jî ne welatekî wisa biçûk e weke Sûriyê weke Hizbullahê weke deverek din ku hema İsraîl û Amerîka êrîş bikin û têk bibin welatekî wisa jî nîne yani Îran jî li hemberî vana hetanî as dike bersiva xwe da û biya min İsraîl û Amerîkayê jî dîtin ku Îran wisa tiştekî biçûk nîne erê derbê giran lê xistin lê hema dewleteke ku wisa nava 12 roja de mehekê de têk bibin nîne yani motivasyonê wan cuda jî hene aliyê mezhebî dînê evanan jî tiştên din sosyolojiya Îranê tiştekî din e dîroka Îranê tiştek din e yani têkbirina Îranê wisa hêsan nîne ev hêsan jî nebe li piştî bijin têkbirin pêk hat jî dîzaynkirina Îranê jî ne wisa hêsan e ji ber vê sedemê niha dibe mirov ya bêje yani eger ku Îran îro bi hedefekî navnetewî û ev bûyera çê dibin sedemên yekî sedemê vî tiştî rejîma Îranê bi xwe
رژیم ایرانش برکو دنیای نافونش برکو دنالا خدا سیاست که شاشت میشنی برکو سر بنگهن شاشات دیزاین کردن برکو سر اینکار برکو سر یعنی گلک رخنه برود کاره بشه یعنی فکری هدف ایریشک نافنتوی اگر که مثلا ایران براستیجی جبو ایرانیش یعنی جبو خلقین ایرانیشی با آوایی که باش دخوازن چاره سر بده یعنی جبو که آشتی آرامی و آزادی بین ایرانه دوی بری هر تشتی رو بری ایرانه بیتشتی برچما در باز بگه جبو که یعنی اگر که گلی خود فکره دوی ایران خوب بکره پیوشوی گرهرتنه که لی ورخویه که اوشی نفازم بکرن پیوشوی گرهرتنه که اجبر که نفازنشی بله اردم پیشتا افتنگ بونا وان تنگاسیش بو رببری ایران اوی زیادتر بیاد بسازه. اولا ما بده صورت اما بچین آمدن و چه انا آریان تیوی اجبر کم دزانن پشتیوان شر 2000 روزا ایران اینه که بر خدای هندور و ده هندور ده هم پله که نوع گرتن داروکرین و زخت لسر گرتین سیاسی و گواستنا گرتین سیاسی جبو زندان جدا بتایبتی پشی بمباران زندان اوین دست بیه کریه زانیاری نو دویب درباره داجه حوالی خوی روزنامه‌وان غفور محمدی وردگرین رزار محمدی گردنگم دویسن ام کاتتان باش او کاته ایو همو بینا عزیز باش رزار محمدی استا ام دزانین که بپی سرچاوکانی رخراوکانی مافی مرو ایران لدوای شهر و لکاتی شهر بملأو زیاتر ل 700 کسی دستگیر کردووە چەند کەسێکی بە تۆمەتی جاسوسیکردن بۆ ئیسرائیل لە سێدارەدا و گیراوانی سیاسی لە دوای بمبارانکردنی سەردەرگای زیندانی ئەوین گوازراونەتەوە بۆ قەرچەک و زیندانە جیاوازەکان ڕەوشێکی زۆر خراپتان و لە هەمان کاتدا چارەکوانانی مافەکانی مرۆڤ و چارەکانی سیاسی و مەدەنی لەسەر تۆڕەکانی مەدیای مەجازی هەڵمەتێکیان بە ناوی زیندانیەکەمان لەکوێ دەست پێ کردووە بۆ ئاشکراکردنی دۆخی گیراوانی سیاسی سەبارەت بەمانە هەموو ئەگەر زانیاری نوێ لە ناوەندی هەواڵەکاندا بێ ئەوە بەدواتە چونتەکەن چییە بۆ ئێوە بینەرانی بەڕێزی ئاریەن تیڤی باس بکەن؟ بەڵێ بەرزشان هەر ئەوانەی کە ئێوە باستان کرد ڕاستە بەڵام زانیاری نوێتە هێندشتی وردەکاری هەیە ئەویش ئەوەیە دوای شەڕی دوای واگربەستەی کۆمەلگا چاوەڕوان بوو کە ئاسای ئارامیەک بە ئیسلا ئارامەیەک بێتەوە بۆ کۆمەلگا خەڵک بڕێک ئاسوویە بژی بەڵام وا دیارە دوای ئاگربەستەکەی گوشار زیاتر بووە یعنی ئەوەی ئیسرائیل نەیتوانی بیکات ئەوانت بەسەر کۆمەلگای دەهێنن بەڵام هەرە جوورێک کە ئەوە باستان کرد ژمارێکی زۆر لە زیندانیان لە زیندانی ئەوین دوای هێرشکەی سەر دەرگای زیندانی ئەوین گواستراونەوە بەڵام بە کەس ناڵن ژمارە ئەو زیندانیانە چەندە چێن وە گواستراونەوە بۆ کوێ ئەوە یەک دووەمان باز لەوەی دەکەن کە هێندێک لە زیندانیەکانیش دەو هێرشیدا کوژراون پێشتر ئەسڵان و بەحسە نەبوو بەڵام ماوەیە کە دوسێ ڕۆژە دەڵان زیندانیانیشی تێدان بنەماڵی زیندانیانیش تێدا جاوەش نیگەرانێکی گەورەی ساز کردووە ینی ئەو زیندانیانە چێن ئەو بنەماڵانە چێن بۆچی ڕناگەیەندرێن و حتا چارەنووسی ئەوانەی کە ڕاگواسراون ئەوانە ڕناگەیەن دەچ شەرت و مەرجێکدان تەنها لە هێندێک زیندانیانەوە کە توانیوانە بێنە دەرێ باز لەوەی دەکەن کە ڕەوشی ئەو زیندانیانە بەڕاستی دژوارە ئاوی خواردنەوەیان نییە حتا جلوبەرجان پێ نییە شوێنی حەسانەوەیان نییە زۆر تونند و تیژیان دەکرێتە سەر بڕەشیان بێسەر و شوێن کردوون و ئەوەش ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ وەک بێسەر و شوێنکردنی بە پلاندا دەنرێن حتا دەرمانەکانیان پێ نییە ناڵن دکتور بیان بینن چارەسەری پزیشکی بینن ئەوەش لە کاتێک بە تایبەت زیندانیانی سیاسی ژن لە زیندانەکانی ئەوینەوە کە گواسراونەوە ڕەوشی تەندروستیان زۆر خراپە و ئەوە ژوای کردو کە هێندێک لە ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی هەم لە ناوخۆ هەم لە دەرەوەی وڵات کە بڵێن ئێران ئامانجێکیە لەو گواستنەوەی چون پێشتریش پلانێکە بوو کە بۆ ئەشکنجە و بۆ گوشاکشن سەر و زیندانیانە لە زیندانی ئەوین بیان گوازنەوە بۆ قەرچەک و چەند زیندانی دیکە بەڵام ئێران ئەو هێرشەی بۆ سەر زیندانە وەک دەرفەتێک قۆستەوە ئەوەی کە ئیسرائیل نەیتوانی زەربە لە زیندانیاندا ئێران بە گوتەیەشێک لە زیندانیان ئەوەی کە ئیسرائیل نەیتوانی بیکات ئێران دەیەوێت زیندانیان بکوژێت
ڕەوشەشی وای هاویشتون باشە، و ئەوەش نیگەرانیشی گەورەی قسە ئەوانیش بەڵێ ئەو ڕێکخراوانە داوای وە دەکەن یەک ژمارە ئەو زیندانیان دیاری بکرێت ئەوانەی گواستراونەوە بەڵێ ئەوانەی بێسەر و شوێن کراون دیاری بکرێن ئەوانەی کە گومان دەکرێن کە ئەوان دەڵن کوژراون معلوم بکرێن بۆ کۆمەلگای بەدەنی بۆ بنەماڵەکانیان و ئەو سێدارانێ هەر سێدارەیەک و حتا هوشداری دەڵێن هەر سێدارەیەک دەو ڕۆژانەدا ئەنجام بدرێ وەک ڕاگەیاندنی شەڕی ئەو ڕژێمەیە دژی زیندانیان و دژی گەلانی ئێران چونە هەنەوەختی وەیە کە تۆ پێی زیندانیانی سیاسی لەسەر بیر و باوەڕیان دوای هەموو شەڕ و هەژاری و برسیاتی و ماڵوێرانی لە وڵات ڕووداتۆ دیسان بگەڕێەوە شکستەکانت بێنێەوە سەر زیندانیان لە زیندانیانی سیاسی و ژنان و گەنجان لە سێدارە بدەیت. باشە ڕێزا محەممەدی بە پێی ڕاگەیاندەکان ئێران هەفتاویە کەس لە کات ێرەش بۆ سەر زیندانی ئەوێن کوژراون بە تایبەتی ئەمە دەزانین کە گیراوانی سیاسی ژنی کورد پاخشان عەزیزی و وریشە مرادی لە زیندانی ئەوین لە زینداندا بوون کە حکمی ئەعدامیان لەسەرە بە تایبەتی سەرێدانەکانی بەڕێز پەخشان عەزیزی لە دیوانی دادگای باڵای دادی ڕژیمی ئێران دوو جاریش ڕەت کراوەتەوە. منی گەرانەکانی سەبارەت بە هەردوو گیراوی سیاسی زۆر زیاتر کردووە ڕەوشیان هەتا ئێستا ئاشکرا بووە چۆنە بۆ کوێ گۆزراونەتەوە سەبارەت بە پەخشان عەزیزی و وریشە مرادی چ زانیارێک لایەوەیە. بەڵێ بەڕەشوان هێندێک چون ئەمە کوتمان ئێران هیچ زانیارێکی ڕسمی و ئاشکرا نادات ئەوەشی هەدەفی ئامانجێکی لە پشتە لە پژە و بێسەر و شوێنکردنی زیندانیان هێندێک زیندانی دەڵێن بەڕێزان پەخشان عەزیزی و وریشە مرادیش لە گواسترانەوە بۆ قەرسەشی وەرامین بەڵام ئەو شتە بە فەرمی ڕانەگەیەندراوە جا بۆیە نیگەرانیەکان لەسەر ئێوەش کە باستان کرد سزای سدارێوان لە دیوانی باڵای دادی ئێران پەسەند کراوەتەوە ڕژیم ئێران لەبەر گوشارەکانی نێونەتەوەی و لەبەر ئەو حساسەتێک کە ئەو دوو جیراوەژنە لە نێو گەلی کورد و لە هەر چاپارچەی کوردستان هەیەە حتا ڕنگدانەوەیکی جیهانیان هەیە نەیتوانیەوە تا ئێستا زەربەیەک لەواندا یا شتێکیان بەسەر بێنێ بەڵام ئێستا دەیهەوێ ئەو شەڕ و ئاڵۆزیانە و ئەو هێرشە ئیسرائیلێ و ئەو هێرشە بۆ سەر زیندانێ وەک دەرفەتێک بخوازەوە کە بتوانێت زەربان لێدا جا بۆیە هەر ئەوە لەلایەن گەلی کورد و ڕێکخراوەکانی جیهانیشەوە هوشداری دەدێت کە ئێران کاری وانەکات. ئێران دەبێت ئێستا سێدارەکان هەڵواسێ ئێران دەبێت ئێستا پێشی ئەو لە سێدارەدارانە بگرێت دەبێت ڕەوشی و زیندانیانە ئاشکراکات. بەڕێز محەممەدی زۆر سپاس دەکەم کە لە ناوەندی هەواڵەکان و لەگەڵمانە بووی. سپاس بۆ ئێوەش زۆر سپاس. هەوڵامەد ئەم دزەڤرین جەمووە بە تایبەتی ڕەوشێن و ڕۆژهاتە ناوێن و ئاڵۆزی و شەڕ و ناکۆکیە ئەمە شیرۆڤە گفتوگۆ بکەین. هەن چاوکانیە بە تایبەتیژی ئەو کارناز و لێکۆڕێنی سیاسی ژالی ئەوروپای وەکو لە مەسەلە مەیزە دەکەن بەحسابەیەکێ دەکەن و هەرچقاسی دەچارچەوەی پەیمانە ئیبراهیمی دا دەخواستن و عەرەبستانە سعودی و هەن دەوڵەتی دن ئێ عەرەبی کومانە پەیمانە ئاشتیا خۆ بە ئیسرائیلدا مۆر بکەن ئەف شەڕ هەنێکی وانە ترساندیە بە تایبەتیژی ئەف هێزاک و ئیسرائیل لە هەمبەر ئیرانی نیشاندا بووە سەبەبێک و هەنێکی عەرەبستانە سعودی خۆ بکشێنە ناوا خۆ و وڵاتێن کەنداوێژی بە تایبەتیژ ئاڵۆزیەن و ئەنجامە گۆڕانکاریە ڕێوەبەری لە ئیرانێدا دەرکەوێ گەرەکی نیگەرانن هون وان لێکدانەوە شیرۆڤ پێناسە دەکەن و چاوا دەنرخێنن. بەێ نەهاش بووی پەیمانە ئیبراهیمی ji xwe welatê kendavê hinek ji wan îmza kiribûn beryavî Ürdünê ji xwe îmza kiriye Bahrey îmarat evana îmza kirin lê Erebistana Sûdî jî ew îmza bikira piştî ku ev êrişa 2023 ya Hamasê pêk hat ev hat talokirin hinekî dereng ma lê dê bîrete cevalşivan di 16 Gulanê de Donald Trump serokê Amerîkayê çû Erebistana Sûdî û li wê derê ev mijar hat rojevê ji wer xuye ku Erebistana Sûdî قبول کریه که امضا بکه حتی عربستان سعودی دورې د اجبو کو سوری اف ریبریا نو سوری جی تدام پښتا په پرچه کې پیمان ابراهیم له
حتى نيكو عقشون هبه يعني دنابرا إيران و ولاتين عربة يعني مثلا غزة حماس فلسطين دیسا مثلا ایران حتی نگه به عربستان سعودی توی وارد هنه کی خباش و دکشینه دخوازه هنه کی اتمسفر نرتم و عربستان سعودی امارات اونا بری دخواستن که راست لهم بری ایران ایریشک بیک وره لی پشترا اونا دیدن که اگر لهم بری ایران ایریشک بیک وره و اوشی دکارم بین هدف ایرانه جبر فیسه ده من نها براستی جی ور خویه که اوجی ترسن دبیجن دما که ام بفن پرچه کی پیمان ابراهیمی و سبیر رو دیسا در نابرا اسرائیل و ایران دا شرک بیک وره و همشی بفن هدف ایرانه عجبا اوی اسرائیل و امریکا بکر بما بپارزن آنجایی بپارزن اویا پرسکت سریوان ولاتان دا جبر فیسه ده می از باور ناکم که نهات دمک کرد دا بفن یعنی امزا بکن لی ده همان وقتی دا خباتين خو يعني باوي كي دفاكتو بيمان ابراهيمي وتمريته دبي جبركو اولاتو كان بعصابان دكن ده همان دميدا بامريكا يراجي تنما تكلي خرطانه تكلي ابوريدانه وامريكا جيل سروان في تشتي فرز دك يعني نهار يكي نابرش خرا دبينن لي حتى نيكو هنيكي مثلا نرند و چاره سريك تشيد حتى نيكو پیمان ابراهیمی نکبد مریت او فوترافی که یه شما بحث کرده رجالات ناوینشی مرور نکاره بیشه که مریتش بروی سدمه پیمان ابراهیمی جبوه کنسپت نو وکه مفتای گرینگه و ولات عرب چی ویا قبول دکن تشتک مایه ایدی اف مثلا ایران را بکه قناقک چوا یعنی یا ایران و اسرائیل و امریکا لحب ورن پیمانه کی معقول پیک وره دما کو پیمانه پیک هات و اف ولاتات کارم بن ایدی پرچه کی و پیمانه ابراهیمی دما کو دنابره ایران و اسرائیل و امریکا دا پیمانه نهار زعمت چی خویاد که پیک نه و دمه دیسا دکاره شرک دست بکه و ایدی اف شر بلکه وقت نه ایدی بگیج انجام اکی چا بگیج انجام اکی چا وشی ندیاره جبر وسه دمه حتى نيكو اف مجار نزل الكرن ازينال بندم اكو بتايبت عربستان السعودي فيا بالرسميا يبزبك حالا ما پشتیکو رژیم سوریه مجداری وشون دا بتایبتی دماها کانون دا هات گهراندن راکشی دنابر عربستان السعودي و ترکیه لسر سیاست و باندوربوین لسوریه گلک زلالتر و اشکراتر بو بتایبتی جی پشتیکو هالکشانا یا پیلا نو خسردست کردن هگمونی کجالی اسرائیل و پیش کرد حتی دنابر اسرائیل و ترکیه داشی لسوریه دهن پیک دادن پیکات اسرائیل هزین ترکیه لسوریه خسکو لتیچار و هند فریدن حمص بالافرقه حمص دخواستن خوب جه بکن ترکیه لکی داره و روشن و داره روشات نامین دسکنی و چما دوات باخچلی گفت که پیش ایران امانجا اسرائیل ترکیه بله ترکیه اجبار که پرچه کی ستاتوکویا هیه پرچه کی ستاتوکویا سال بوریه و نه اف ستاتوکو لپیشیا بازرگانی نامنتوی لپیشیا سرمایه نامنتوی آستنگه که تشتاق دولت باخچلی گفت حتی داره که راسته لیمنای معنی که اوی ترکیه جوا که ایران به بالا فرا بفوزا و تشتک دم به ایرش تو خواهد سیستم ترکیه دبی وره گوهرتن ایوه که سیستم ایرانه لی ایران زیاده تر خطرش بوا ترکیه پرچه کی سیستم دنیای پرچه کی سیستم روجاوای پرچه کی سیستم امریکا و ناتو یکتی اروپا و اسرائیل یعنی دنبال دنبال تکلیه کی ده Türkiye nahal gori vanna meşe çımaş berkul gori van bimeşe lazım mesela Kürtçi çaresir ve Türkiye jbuk mesela Kürt çaresir nake جوان جدا دستکنش برفیس دمه دما کو همو هرم هات دیزاین کردن مثلا ایرانی چهارصد بوش ترکیه را جای ورا گفتن نه وان نبه یعنی یا تشی براستیل gelme be ya şey dışmı Türkiye ne hazır دوی وارد هنه کی خب بگو هر یعنی هنه هولدان کنهاش بو چهارصدیت شد بنش برفیس دمه ترکیه جدی بینه که دی ستاتوکای بری نکاره دوام بکی ستاتوکای بری دوام بکی کرد روجلات نوین دبن خودی هست ایوه دمه دبن مادام که کرد هیچ بو خودی هست امیدی نکاره پیشیل کرده بگیرن و دمه هم کردار الهاب ورن دشتا کی
yani heri birçok çava Kurd ji Suudwer bigirin em wisa madem ki em nikarin pêşîlê bigirin em hevra dikarin tiştekî bikin Kurd jî vêya dibêjin rêbera xwe jî dibêjin madem yani heta nîha şer berdewam kir we nikar bû me têk bibin û tekoşîna me hatiye vê qonaxê em şer bidin sekinandin madem ki dîrok nû de tê nivîsandin em ê vê herêmê em ê vê dere hevra bijîn wê demê me qebûl bikin em hevra azad hevra bijîn mafê me naz bikin niha ji ber vê sedemê pêvajoyek wisa ye lê Tirkiye li aliyekî din jî dixwaze ku statûko bide berdewam kiriş bû Kurd jê Sûd wernegirin yani li ser tenê ser kanalekî siyaseta binakê li Sûriyê viya ceribandin خواستن که دم رژیم اسدام ببره رژیم اسد تک چو خواستن که همه سوریه تر بر کنترل خو جبو کل سوریه جی کردات تک بفن و رجالات ناوی بجن ام بهزن سوریه جی کنترل مدایه دمک سوریه کنترل مدا به عراق جی کاری به کنترل ما و دمه استاتقا بر دوام ل اسرائیل اویا قبول نکرد چما قبول نکرد جبر که اسرائیل گفت که اگر شونا که ایران سوریه والا کری ترکیه ور اوجت کارست به رجبو اولویه اسرائیل به خطر جبر به سدمه اسرائیل وان سوریه استان کر جبر که استان کرچه یا راستی ترکیه daha zededir Rusya و mesela Kürt idi ciddiyet akı ferzbun akı daha beter daha his kirin ser Türkiye mesela İran'ı ceviye daha gran Türkiye yani Türkiye'nin de bine ki bilir Kürdistan na bara çar velat daha parça kirin İran'ı Türkiye'ye, Irak'a, Suriye'ye. Irak'ı ile statüye Kürdahiye, Suriye, Revşek de facto heye edi vekberi nabe yani avaya ki biz tişteki statü ki bu Kürda çebe. Severo İrancı eğer o haber devam ne gel İrancı Kürt hezin, İrancı çebe tiştek çebe. Tane Türkiye'de mine ve de me yarasti tane riyakul peşiye Türkiye'ye eğer bu evşi sabit fikrin, kugu sabit fikrin rast fikrin ve de me Türkiye برام کردانlar هفوره افتش این هم دمیدش بو ایرانیشی در بسته به جو هر کسی در بسته به مادام که کرد ورن و مادام که هوجیل ورن مادام که هون خواستن هبونا خون فر بردام کن و دمه رأیک بیایه اوجه هبدو قبول کردن بله یا حتی نه یک ما قبول نکن اول هم شو قبول کن هوجی ما قبول بکن قبول کردن چیه قبول کردن چی لسر بنگه که قانونی دموکراتیک نکوتنه از تحت نجم هبدو ما گوتیم هبدو قبول کن یعنی تشتکی کولکتیفه نه هودنا ربرابو هودنا تبقر آزادی کردستان جبوی تشتیه و ورقیه که تنها دولت ترکیه تا کوی تشتی دبینن یعنی daha بهتر راسیونالن هنن اوی پیواجو بر قراق چاب چه انجاموی چه بهمهج نزانن لی امتکارم بیشن که اف یک جبو کردا فرصادک 100 ساله و هر وها جبو دولت ترکیه جبو ایران جی تیکچوینا کنسپت 100 ساله حوالا مدیم دیزانین که او کنسپت 100 ساله که آماجه پیکرد پشتی پیمان سایکسپیکو 1916 شونده و به تایبتی به پیمان لوزانی لروجات ناوین تثبیت بو 100 سال به تایبتی رو که ام بحثا سالوگر صدامین آدار بکرنا شیخ سعید و حوالین ویلا آمد دکین کردال همبر اف ستاتیو تکوشین مزین کرن لی وکی کو آسنه سار بکتن یعنی هرچی حاولتان کرن خبات کرن شهیدان روبروی کمکجی بون لی راستی دریه گرتی هاتن لینها اف ستاتیو تیال وشاندن و وکی واجی آماجه پیکی درفتی مزینج بوی گلیم الحمی بشه کردستان و تواهیا هریهمیشی چه بویه لی ام دبینین هنکی کرده دناف خودا به تایبەتی جبر نبونا یکیتی سیاست کردی هنکی دابشه جارک دن بحث اوی یکیتی کن ریبر و جلان گرینگی کنگران نتوی آکورد یکیتی نتوی آکورد آنی روژه و هر وسا او کنفرانسا کو دبوای د سال 2013 اند پیک به تا پیک نه تی جارک دن جبوی پارتی دموکراتی کردستان عراق و یکیتی نشمان کردستان پیشنهاد کریه حوالا مد بله بچاب کردن وان تشتا اگر ام وکی کرد خودی سیاستی کی هفگرتی یعنی جبو درفه خودی گتاری کی سیاسی هفگرتی جبو درفه نبن دبی پیواجوی دیروکی روشات ناوینتا چش دست دین اگر ام خودی سیاستی کی هفگرتی کرد بن جبوی درفه و حتی دور داجی دکاره دسکفتی مچبه و ام دبی چه بکن برایته بله نه اگر ام بنیرن اگر ایرو اف ستاتوکویا روجلات ناوین نامش و دیگ دچه
سدما اساسی برخوردن گلی کرده یعنی اگر که کرد لهمبری وی ستاتوی تیک بچونا ایرو نه هیز بونا لگل پرچبونا که تبعث کرجی و برخوردن گیروکی نبیه شخوا اف ستاتو که بردوام بکنه اری کردان وی ست ساله بوندا کرن کرد وی ست ساله به ستاتو کمان بردری گراندان به 100,000 شهید دان و اف ست سال انکار کردن کرده بود. لی امدنیرم اساس اف هیزن که کرده انکار کردن تشتک دست نخست. یعنی بچک عقلی وان هبیه. یعنی اف ست سال جبوانجی ست سال گنداییه. داویه امدنیرم. آنا چیل هم بریوانه تیک چوین خطری هم بریوانه و دترسن که اوه تشتک ست ساله دا چکر نقاشو وندا بکن. ترکیه جی تشتی ترسه، ایران جی ترسه، عراق جی وندا کر. سوریه جون داکر ام دبینن روشاوان تشحالی ده روشا عراق و سوریه که تشحالی دیاره سبر روشا ایران و ترکیه که تشحالی اوجه نه دیاره یعنی اوجهش بیاد ترسج بروز ادمه انکار کرنا کرده به استاتو هیچتنا کرده تنک ضرر ندا کرده ضرر دوام خوشی یعنی اگر ام دو پرسپکتیف لبنرن و ادمه کرد ایرو ایدی هاتنه قناخه که وسا که یعنی 7 ساله گوندا کرنه جبوک 7 ساله پیشیه ما قازانج بکن هاتنه بر دریه کی و جبوک شوی دری در باز ببر لازمه مل بدن هفدو دست بدن هفدو و هزا که کولکتیو چکن او چیه او چیه یکیتیه نتویه دما که باساله یکیتیه نتویه کن نکو حمی کردن یعنی باسات جواک نه جواک بخو دالیه میجو رفتا موتیواسیون مورال دا بویه یک روجلات و باکور همان روجبه باکور روجبه همان روجبه و باشور دگلک وریده همان روجبه یعنی گله کرد گیج دی هفدو به هفدورا دناف تکلیک دایه ده هفدورا دناف تکلیک فکری ایدئولوژیک رخصنیک دایه لی تشتاق ام باز تکن اوه که سازی و دزگه و رخصتون و رایدارن کردان ایکل سر نابه کرد و کردستانی تکوشین کن ورن جمع هفدو پروتوکولا کی چیکن جیهان ربیجن ام لسر گلک فکرین جودانه ایدئولوژی ما جودانه لی ام کردن کردستانی نه لسر مافی گلی خوش بو مافی گلین خو لسر فلان خالا ملحف کریه و افشی سازیه مایه کنگره مایه یجی تشتک دنه تشتک تی خواستن اوه ایجا اویا چاو ازویت نهاد آخوان لکولانا جی لمالا جی لکار جی لدبستانا جی هر کردک خودی رومت هر کردک ولاد پاریس هر کردکی که ناسنامه خودی درکه و بیا داخله و دبینه که کیجان پارتی کیجان سیاست کیجان رخصتن جبوی تشتی کار دکه کیجان ناکه اگر که کسک سیاست مدارک پیشنگک لیدرک رخصتنک پارتیک که دبی السر ناوی کرد و کردستانه تر دیگرم دبی و داخوازا گل و داخوازا جواکا کرد بیگ بینه الگوریوان بمشه اگر که الگوریوان نمیشه اف تشتی که ایرو تی سری هیزن ستاتوکو پاریس ایکو کرده انکار کرنه چند میدن چند ساله دن ایوره سری وام خوشی یعنی روا وی تشتی تنه ایکو هات ایکو نات گله کرد ایو عرفونه که و تو شانسک یا جی تو لکسک کردان نینه که ve fırsatında sertsali bunda bakın. Evet her ve fırsatı karbinen. Yani edi jbo me kurda ve garado nine. Jber ve sadem ek akli van hay, ek vicdana van hay, ek biçek hassasiyet van kurdi hay. Dibe were serbe xate. Hatın edi ev zanım. Yani edi konak ek busa ek kumeruni kare beje ya waren başa ve yeketiyan tabi giringe ve yeketiyan tabi nabi falan. Tiştek busa evan gotna hiç havca mantına. Herkes zanı mesela şey. ایدی لازمه که هر کس بریاره خوب بده نه تنه شبدورا گوتنا بشه هر کس بریاره خوب بده و بانگ ریبرا پوشی اشکریه یکی تیگ نتوی و سر یکی تیگ نتوی سازیک ورد شکرن و پروتوکولک ورد شکرن و اف پروتوکول همو کرده تمثیل بکن او خاص از هیدارم که اف تشتوی چه به لی آسنگیشی گلکن دستین درف دناف سیاستا کرد مخابن گلکن ام دزانن یعنی حوجه وکل بر کی چت کدی ساموان دوسیه وکن گله ما هر تشتی دزانه لی ام هیدارم که اف هیزن که نهاد دوری ده خطینه دمک کرتر ورن سر ریا راست حالا از گلک کیف خوش و بختور بو کدوی برنامه دا ممازوانیات کرم دیگه داویا برنامه اگر تشتی کو دبوی ما بپرسیه و من پرسی دخوازن جبوی ما و بینیر آریان تیوی ببیجن ام ده خدمت ودانه
gelek spas heval şivan acı kevxweş bûm silav û rêz bo hemû temaşeranên Ariye TV xebatkarê Ariyen TV û careke din sed saliya darbekirina Şêx Seîd û hevalê wî de hemû şehîdê Kurd û Kurdistanê bibîrtinin silav û rêz. هەواڵە ئەفکارە من ڕۆژنامەوان ئامەد دیجلە گەلێک سپاس بۆی بەشداریەوە. بینەرە هێژای ئاریەن TV بەم شێوەیە دەگەینە کۆتایی بەرنامەی تایبەتی ئەم ڕۆژ هەتاوەکو جارێکی دیکە لە بەرنمەیەکی دیکەدا دەگەینەوە خزمەتان ڕۆژ ڕۆژگار شەو شۆگارتان خۆش و ماڵتانەوە.